Monggo Pak Rizal, Pak Sri, Tako Sapi. Duka setunggal wau masa muji wis kondur. Monggo dibakili. Kalian terbanjur Abah Nari yang kon kelawan kedua sampai Lamongan. Ayo Pak, melekan Bang. Mas Omek, ketemu Mas Suji, atur salam debatang Bapak Evina, Ibu Evina ya. Yang kintulan saking Mas Omek, yang wonten negeri jiran Malaysia ya. Pak Vina, Bu Vina, asal salam saking negeri jiran. Oke Pak Sri ya. Jawa
Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ya oh. Ya Ha. Ya Ya oh. Ya Oh yes. Ya yes. Oh no. Yes. Oh yes. Ai. Wah. Apa noise? Gandeng hitam gandeng Jawa angklung Sunda Pai ya Suren ela genjo kira kembang apa kembang gading aku seneng dulur kembange gading ayo padha sing eling marang Gusti kaparing sapi di Pak Wina kendung muncul ini Mbak kira kembang apa kembang melati aku seneng dek kembang melati ayo Pak Moci ngaran sane Gusti waduh tangi turu lambu macan para nanging asih moto pedes
jegur kali efek gedang kluduk sirah pomet matok-matok tak kira dangdutan jebul pitik podho loro tinggal joget-joget goyangan kloket-kloket ora wani ngelih aku sang layang penyek Luduk dok gedang luduk dok gedang luduk gedang violin gedang septi dok gedang luduk dok gedang luduk gedok gedang samyati gedang dita gedang violin waduh 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 terus wadang tanpa lawuh nanging wadune ibu apa bagus kabeh golek embok wadang suruh apa rasa sirah kenal kata patimu aku nanya sampe tiba karuan mau wengi ngopo aku juga tidak paham kaya nerong tua nengok aku gampang lali awet tuwes kabeh apa jegur kali efek gedang kluduk sirah pomet mantok-mantok tak kira dangdutan jebul pitik podho kloro lewat joget-joget goyangan kloket-kloket kena situ aku sayang dok gedang luduk dok gedang luduk dok gedang luduk gedang luduk gedang luduk dok gedang violin gedang samyati gedang septi gedang dita gedang pak